Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian makaseng in your Youth Council mentakasi balang. Kelawan mania kendu yo Director ke Negrims Hospital Dr. Nalin Mehta. Mania keren halor ke tap jam mapo ketika hospital. Nreha kini ke jingkon. Nakaliang Director ke Negrims ula keren bat keno penban. Ya keseng bakawan man pen kolmar ha kini ke hospital. Director ula ongru hakmat kinong yalam jong keseng. Dah kabakeno bakaseng kelawan man pen kolmar. Bat penong ya ke jingyak hi. Hapalau kini ke Jaka Sumar, hakini kisngi beladep. Kumta kaseng daga jing bitar kalami no ajendat no ka office u director. Kuman syukudaw hang niya baka jing yakran kaseng bu director kampat syemnas dang. Namar tang hagi kendiat minit kaseng kalami no daga jing bitar. Kaseng kalarai ban be no ikinong tray bat ban kang tala shisundon. Yaka administrative building Jangka Negrims Hospital. Lampoi banyak keren ni kam direct u insult ni. Beli mewan banyak pun kulmar ni. Beli melihat kata-kata ni wan service. Ini keren ni ke ila. Treat yang igum kena surong umut kumno. Ingin teriak banyak keren mas long kum tahu insult yang insult kada kan real ada yang iseng balang unut ban keren kum tu telah dawan ki rupat ba leun le unu ni. Umpuak banyak kendu kata kada kaplan ka jong u ban insult yang i kena mengingin puak banyak keren kami ke isu gitu guys. Temantangi nakatai ni mi saba mentabat ngilarai ngin pang ngin be ngidong trai bro khat ngin pang kala Ko khot di pi tas khot i bani kendo khot di ban kendo gilet bani kendo insult de serta wong beli meyawan pen kulmar hang yawan pen kulmar ni niwar tang san ngon niwan apa ya rong tu umut kumdo umpa bani kendo iki isu na mau thu ki bangi ibu ki di gilong jenwen nam ta kajing mentoy jong ki paradok parasnam jong ni bakin yo kam ki beri jong umpa ban keren ni kata na mau udon hidden agenda ka jong ubun tap kam ki beri jong un gis na ka state jong un na ki beri bo mo uwi ko kata ka jeng but jong umpa bani keren bagi lada umpa tu kam ni ngin phang min make sure bu de ban mi